igitondo cyiza nshuti bakunzi ba MNTV, tubashimire cyane kandi tubifurize amahoro y'Imana. Twizere ko aho muri mumeze neza cyane, ndetse abagiye guhaha namwe aho muri hirya no hino muri kugenda muhaha kandi mukaronka. Muri iki gitondo rero nabateguriye byinshi bigiye bitandukanye muri siporo, nyuma yuko ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ikipe ya Senegal nejo bundi ku itariki 9 Nzeri umwaka wa 2025. N'umukino wabereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. Ikipe ya Senegal birangira itsinze ikipe ya Kongo ibitego bigera kuri 3-2. Ibi bikaba byarabaye mu by'ukuri ikipe ya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yabanje ikipe ya Senegal, yari yayibanje ibitego 2-0 mu gice cya mbere, ariko ikipe ya Senegal iraza irabyishyura. Ni ibitego rero byatsinzwe ku ruhande rw'ikipe ya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Cedric Bakambu, Yohani Wissa, aba nibo batsinze ibyo bitego mu gice cya mbere. Birangira igice cya mbere rero ikipe ya Senegal ifite ubusa kuri 2 bya Kongo. Senegal ariko mu gice cya kabiri yaje yitwara neza cyane. Uwitwa Iliman Ndiaye ni watsinze igitego, Nicolas Jackson nawe yungamo ikindi, ndetse n'uwitwa Pepe Matasari. Aba rero batsinda ikipe ya Senegal, n'ubva ko ni ibitego 3 batsinze, biba ibitego 3-2 n'ubundi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nako kandi rero hari habanje umukino n'ubundi ikipe y'Amavubi yari yatsinzemo ikipe ya Zimbabwe. Ni umukino wabereye muri South Africa. Ikipe rero y'Amavubi murabizi yatsindiwe n'umusore witwa Mugisha Gilbert, ayikubita igitego kimeze neza cyane. Ni nako kandi Amavubi yari yabanje gukina n'ikipe ya Nigeria birangira idutsinze igitego kimwe ku busa. N'imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Rero ibi byose byatumye ngaruka ku rutonde rw'ibihugu 10 bya mbere bikomeye muri Afurika, by'umwihariko mu mupira w'amaguru. Ibi ngibi rero nibyo tugiye kuba turebera hamwe, turebe uko byifashe mu gutegura rero uru rutonde rw'ibihugu 10 bya mbere bikomeye muri Afurika. Narebeye kuri FIFA ranking iheruka mu kwezi kwa 7 uyu mwaka wa 2025. Reka duhere rero ku mwanya wa 10. Turasanga ikipe y'igihugu ya South Africa n'ubundi ejo bundi aho ikipe y'Amavubi yari irimo ikina na Zimbabwe. South Africa ni igihugu kiza ku mwanya wa 10 mu bihugu bikomeye muri football muri Afurika. Ahangaha rero nabahitiyemo yuko ndagenda mbabwira na buri bakinyi batatu bakomeye cyane kuri buri gihugu bazwi cyane muri ruhago. Ikipe ya South Africa rero turayisanga ku mwanya wa 10. Ni ikipe ifite uwitwa Perisitu. Uyu nguyu yaciye muri Al Hilal mbere, aza kugenda akomeza kuzamuka mu ntera kabisa. Ubu ngubu akaba yaragiye yagera muri Premier League ya Afurika y'Epfo. Ubundi turuzimwe n'uwitwa Demba Zwane, tukagira n'uwitwa Bonkure Hogwane, akaba ari abakinyi beza cyane. Harimo kandi uwitwa Linwe William cyangwa se Itumerenga Kune. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane hariya n'ubundi mu gihugu cya South Africa. Hanyuma ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Mali nayo ni igihugu gifite ikipe ikomeye cyane. Bafite nk'umukinnyi witwa Yves Bissouma akina mu ikipe ya Bournemouth muri Premier League. Bafite kandi witwa Amadou Haidara akina mu ikipe ya Manchester United, ndetse kandi yakinnye mu ikipe ya RB Leipzig. Hanyuma bakagira uwitwa Musa Diaby cyangwa se Molawagi, uyu nguyu akina muri Bija. Uyu nguyu nawe ni umukinnyi ukomeye cyane. Hanyuma kandi ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Cameroon, igihugu gifite nk'abakinnyi bagiye bakomeye n'ubundi dusanzwe tuzi. Umukinnyi witwa Vincent Aboubakar, ukomeye cyane muri ruhago y'isi. Bafite uwitwa Andre Onana akina mu ikipe ya Manchester United. Bafite Karitoko Ekambi akina muri Olympique Lyon. Umwanya wa 7 turasanga Tunisia ifite abakinnyi rero nayo bagiye bakomeye cyane. Ifite abakinnyi nabo bagiye bakomeye cyane, harimo uwitwa Habi Kazeli cyangwa se Darantalo. Uyu nguyu n'umukinnyi urimo gukina neza mu Burayi, akaba akina muri Saudi. Bafite Ali Malawuru ndetse bakagira Aissa Laidoni cyangwa se Youssef Musekani. Ku mwanya wa 6 turasanga Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ifite abakinnyi nabo bakomeye cyane rero, harimo witwa Nicolas Pepe akina muri Arsenal. Bafite Franck Kezenyi
bafite kandi uwitwa Wilfred Zaha cyangwa se Seko Fafana, igihugu cya Nigeria kiraza ku mwanya wa gatanu. Bafite uwitwa Victor Osimhen, arakomeye cyane, yakinnye mu ikipe y'igihugu ya Napoli aza kwerekeza muri Galatasaray, ubu ngubu niho aherereye Victor Osimhen. Bafite kandi uwitwa Ademola Lookman, ni muri Atalanta. Bafite Wilfried Ndidi, akaba akina Leicester City. Bakagira kandi uwitwa Samuel Chukwueze, akaba akinira Villarreal. Ku mwanya wa kane turasanga Algeria rero nayo ni ikipe ikomeye cyane kuko ifite uwitwa Riyad Mahrez, ukomeye cyane kabisa, akina muri Saudi Arabia. Bafite kandi uwitwa Ismail Benassa, akinira AC Milan. Bakagira kandi n'uwitwa Yassine Brahimi cyangwa se Riyad Bondebouz, akaba akinira ikipe ya Algeria. Hanyuma ku mwanya wa gatatu turasanga ikipe y'igihugu ya Egypt, ifite abakinnyi bakomeye cyane, harimo uwitwa Mohamed Salah akinira Liverpool. Turasanga kandi umukinnyi witwa Mohamed Elneny, ikagira kandi uwitwa Ramadan Soubi. Hanyuma ku mwanya wa kabiri turasanga Senegal ni ikipe ikomeye cyane nayo, niyo nababwiye tukubita ikipe ya Congo Leopards. Ikipe y'igihugu ya Senegal rero bayita Nzalanga, ifite umukinnyi ukomeye cyane yitwa Sadio Mane, akina muri Al Nassr Saudi Arabia. Ikagira umukinnyi ukomeye yitwa Edouard Mendy, akinira Al Hilal Saudi Arabia. Ikagira kandi umukinnyi witwa Kalidou Koulibaly, akaba akinira Al Hilal Saudi Arabia. Umwanya wa mbere turasanga ikipe y'igihugu ya Maroc kabisa, ifite abakinnyi bakomeye cyane, harimo uwitwa Achraf Hakimi muri Paris Saint-Germain. Kagira kandi uwitwa Hakim Ziyech, uyu nguyu asa nk'uwabivuyemo ariko yaciye mu ikipe ya Chelsea, asa nk'uwabivuyemo, afite ibintu bikorwa byinshi yagiye ahugiyemo mu gihugu cye. Hanyuma kandi ni ikipe y'igihugu ifite Sofiane Amrabat, akaba ari umukinnyi umeze nk'umutwe w'ikipe ya Manchester United. Sofiane Amrabat rero umukinnyi ukomeye cyane hara mu Bwongereza. Urwo ni rwo rutonde rero rw'ibihugu bya mbere 10 muri Afrika bikomeye cyane muri football. Mama ikipe y'igihugu y'Amavubi yaba izaza muri uru rutonde, reka tubitega amaso turebe uko byifashe.